vidim optika. Vidiš? Vidim, ja. Ne vidim. Dobar dan. Dobar dan. Monika? Janko, mislim, da malo slabš vidim. Aha, dajva narediti eno kontrolo. Janko, a pa ti vidiš? Vidim? Katera črka je? Samo K. Janko, v redu je. Ti kar pejt v operacijsko. So rekli, da nič ne boli. A mi je, da ne? Rekli so, da ne. Janko, izvolite naprej. Evo Janko, izvoli v mojo kancelarijo. A bo kje bolelo? Nič ne bo bolelo, operacija je varna, 24 sekund dela laser, 10 minut boste rešeni obeh očkah in boste spregledali. Evo, operacija je končana, vse je super. Ni bolelo, je bolelo? Ne. Super. Kaj ročke še zaprte držite ali? Zdaj boste pa čez minutko boste bolelo, okej? Se še ne vidi, ampak se že gre na steno vidi na uro. Evo, Vidim. evo, koliko je? Vidim! Yes! Radio Fantasy.